Okay, so next nga dalam tayo J di ba nalpas ti G, dati ti G. C, and then D. So J talmud ulit ak ada ti G, number 3rd fret. Tapos C, J second string, first fret, tapos second fret J may ka 4th string. Basta ni. Tapos J D, second ay first J number 3, second fret, tapos second fret mo lang J last string, tapos J second string may ka 3rd fret yan. D isa. So kasi na di susaran ta ko naman J ta ko din 2, tapos C tatan sanan family course D. So din strumming na karkaroon kasi lang kasi up ano tiyawag na dyan pababa para sa inyo ay ayaman ay consistent mura din ito yaman alalis tapno makabaw kayo si melody. Quick review tako na sin muna ay video tako ay tutorial sin major key D. Next din family chords di Apple. So Apple di mabakantian lang kot din last string sana sinay first, second, third, fourth. Yan sin maika second fret. Talmudam amin sa ngam nakawaya din last string. And then dati lata din D. Tapos eagle. Din eagle dualaeng. Din ay first fret, third string, fourth fret, din maika second string. Sisanod din eagle. So apple, eagle, tapos D. So ininayaran ta ko apple, eagle, D. Apple, eagle, D. Okay, ulitan ta ko. Thank you for watching. Ito lesson dito ta.